ni kenshi cyane ufungura mudasobwa yawe cyangwa se telefoni yawe ujye kureba ibyamamare icyo byashyizeho ku nkuta zabo za Instagram. Uyu munsi rero niyo mpamvu nguhaye ikaze muri top 10 kugira ngo mbashe kugenda nkubwira benshi cyane mu byamamare amafaranga binjiza kuri buri post bashyize ku rubuga rwa Instagram. Natinze reka mere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga uwitwa Justin Bieber. Justin Bieber akurikirwa n'abantu miliyoni 294 ku rubuga rwe rwa Instagram. Kuri buri post apostinze uyu mugabo Justin Bieber w'umunyakanada yinjizaho miliyoni 1,760 na bingahe. Nyuma nanone ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 9 turasanga Khloe Kardashian. Khloe Kardashian ni umwe mu bana bavukiye mu muryango w'aba Kardashian, aho uyu mwana akurikirwa na miliyoni 303 ku rubuga rwe rwa Instagram, aho buri post yose ashyize ku rukuta rwe rwa Instagram yinjiza miliyoni 1,87. Ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Beyonce, umugore wa Jay-Z. Umugore wa Jay-Z Beyonce akurikirwa na miliyoni 312 ku rubuga rwe rwa Instagram, aho buri post yose ashyize kuri urukuta rwa Instagram yinjiza miliyoni 1,89. Ku mwanya wa 7 muramuzi cyane ni umunyamideli bamwita Kim Kardashian, akaba yarahoze ari umugore wa Kanye West. Uyu rero akurikirwa n'aba followers cyangwa se abantu bamukurikira kuri urubuga rwa Instagram akurikirwa na miliyoni 357, aho buri post yose ashyize kuri urukuta abasha gufata amafaranga y'amadolari y'Amerika miliyoni 2,017 by'amadolari. Hanyuma ku mwanya wa 6 ni umuhanzi muramuzi bamwita Ariana Grande. Ariana Grande uyu nguyu nawe ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane kuri urukuta rwa Instagram, aho afiteho aba followers miliyoni 376, aho buri post yose ashyize ku rubuga rwa Instagram afataho miliyoni 2,026. Ku mwanya wa 5 muramuzi cyane ni Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ni mwamenye ku izina rya The Rock, uyahoze akina imikino ya kaci ndetse n'umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane. Uyu mukinnyi wa filime rero akurikirwa na miliyoni 394 ku rubuga rwa Instagram, aho buri post yose ashyize kuri uru rubuga rwa Instagram abasha gufataho miliyoni 2,032 by'amadolari. Hanyuma ku mwanya wa 4, ku mwanya wa 4 bamwita Kylie Jenner. Kylie Jenner ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akurikirwa kuri urubuga rwa Instagram n'aba followers cyangwa se abamukurikira ni miliyoni 421. Hanyuma kuri buri post yose ashyizeho abasha gufataho miliyoni 2,038 by'amadolari. Hanyuma ku mwanya wa 3 muramuzi yahoze akundana na Justin Bieber bamwita Selena Gomez. Selena Gomez nawe nimwe mu bantu bakurikirwa cyane kuri urubuga rwa Instagram, ahakurikirwa na miliyoni 421 z'aba followers kuri urukuta rwa Instagram. Bivuze ko buri post byibuza imwe abasha gushyira kuri urubuga rwa Instagram afata miliyoni 2,055 by'amadolari. Hanyuma tugize ku mwanya wa 2. Umwanya wa 2 muramuzi Kizigenza Lionel Messi, ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'ikipe ya Inter Milan. Uyu mugabo nawe w'umunya-Argentine akurikirwa na miliyoni 505 ku rubuga rwa Instagram, mu gihe buri post yose ashyize kuri urubuga rwa Instagram uyu mugabo Lionel Messi abasha gufata miliyoni 2,052 by'amadolari. Ku mwanya wa mbere muramuzi ni umusore w'umunya-Portugal ndetse kapiteni wayo akaba anakinira ikipe ya Al Nassr bamwita Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo niwe uyoboye uru rutonde rw'abakinnyi bafata agatubutse ku rubuga rwa Instagram, aho uyu nguyu akaba na brand ambassador wayo, aho buri post yose apostinze ku rubuga rwa Instagram afataho miliyoni 3,023 by'amadolari. Hanyuma Cristiano Ronaldo akurikirwa n'abantu miliyoni 651 kuri urubuga rwa Instagram, nibo babasha kugenda bamukurikirana uyu mugabo Cristiano Ronaldo. Urwo rero rwa rutonde rw'ibyamamare bigeze ku 10 bifata agatubutse mu bantu binjiza agatubutse cyane kuri urubuga rwa Instagram. Harimo abakinnyi, harimo abahanzi ndetse
n'abakinnyi b'amafilime atandukanye. Abo rero nibo bantu babasha gufata amafaranga menshi cyane kuri urubuga rwa Instagram nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira.